Uganda Poultry Association par kumberi kiti kachwala lok me Pito gweno ki yat me tu jonyo kumeti da loka dito twal Makerere University idwe achela nge idwe mabia bukata ki research gini gweno weng mati market chuk kumbeti ni ki no traces me yat majino tu jonyo kumgi gina kiloni ARVs antiretroviral drugs magiti ka wachi jomo kena iwa Kiso district kama kiti me research eni ikit me Pito gweno gi poultry farm gwene gite petneo ke yat to jonyo may nena ko medo gweno chwe mere ko bulu inde cher ka wile ne no tie opon ke ARVs kiti ko wachine karache tie ne ka ngara don tiki to jonyo mati ngonyo yat ARVs konte cham gweno ma ke per ke ARVs se lokane yat ma era mo monyo ne don po butiu u dog resistant ko me pero ene tima det ema amero wache Karmo karangechi wanero ni upego eno kiti tuju kiyat. Yes, wanero upego. Tujo. O a kikenyu o dongwe kom gweno. Amir wachi dano magati neno wandu TV udiko matien mirgo bet kingej matut ni eni pero madiet. Ka waro ngiyo kiyat mituo mogomo wape kwede ka inira maybe no tuo ka don kikeri wiyare. Yat ma kikeri yeni perama konyi. Megini olo ngata don kuberi don tika monyo yate pat. Teke do chamo gweno eno ma kiper ki ARVs ni yat po buti kume. That is another thing. May no ni wabero genma kiloni drug resistant. Kada itika drug resistant manyote polkare yen pe ramonge ni yat pe katich. Tuo bino diyo ka kiteri o yare na mero kichak lako yat. Which is very complicated. And to bear wachi actually giman makwajini in ka mi chamo geno no miro pe cham no ki wolio. De penye ke keni ne gwero ma inti ka wilo neni ma ke tuju ki yate. I chunyi ne miro mot na da piem ka pibi moro me ngeni ki tuju ki yat. Gwero ma wan ramo gwake gangwani. Ter karma la kwe weko dong weko cham gweno mono wachamo chengi dulma dir makiti longere ne Uganda Poultry Association gite wache ne Makerere University miro dako tem kwet eno ne udojo pengo pian research magote me wakiso eno ne wakiso pe representing luchat gweni wang pol luchat gweni magite I wakiso gichara kwa gweni ali bachel me biachara an biachara eno pe biachara ma dir dako twal gwak gweni mogo magichara nget gweni mano kitala ene TV chicken when eno tiring American TV ene mano eme mero duk ma ene eno don pengi ti wili mi don yata ken so kiti wache ne Makerere University team kwet daga ye wak po bal biachara pa jomo ken magiti gwako gweni gi mabe pian of course ti jomo ken magiti ikit me gwako gweni gi mapagiti katem teach ene me peto gweni ki ARVs ni eton tek ngar mo ndo wonyu lok mo ti wache ne de tien ngar won kwara wili gweni yo manyure ni at the end of the day jomagiti teach mabe biachara go bale Doko wachi an gen maklone quality assurance Uganda National Bureau of Standards gweno makatika ne kuneni ana tiki factory mangeyu manena chile ki neko gweno chok aliwa pa gweno ni kake neko ki kaning ki twero mabe ki kelo gi supermarkets en mo welo ki supermarkets ni inono gweno ngwel mano no ki kwanyino jimi iyo wen kalwa ma leng atamani gweno makumene kake tete mo kwed makete mete kwede miro kon ki nen bene ni are they the ones we are talking about makete ki tuju gi an ke yat ARVs PM ka gen bene kitien and then there's a reason for you not to eat gwena makumane. Ero ka gipe kiene then you okay to go on. Luor ti achel ema. Ngata timo gena rach kondo timo ngara chele kana yo timo kono gen wengo timo. Bedu marom. An association ogwala chelo balu wampi. An association of poultry keepers for example. Association achel. No members in a wenti ye. Ana chiaro gula wochile wo mangar mono kela dek money ate moto gwana and they're telling me about 42,000 shillings. I watch again even if I went to Cafe Javas I would eat about 25 or 23,000 shillings. Gwana ma igulu kiti chata chilingali piar when we are on. And my argument to be a chira wachi jal pingo wel gwan mu teko man. Penyune mere menyang peching juini. Inge ngara ke kira ke waja kwede ni ngeni we gwana bene wa gama ke Kampala ya transport. I watch again anything which in Piromo waki guli biro ka wilo gweno ki Kampala. Roma kila ko jomon magi beri badge
in en ngor mo beri bach tika wilo mugati tika wilo ngo itu nge en tuan la chiar mo ma yang ni chalo fu o Kampala company ma yumo mugati ti gulu mugati duan ta gulu in furi wilo mugati ki bach itiu te tika dok wede gulu itika ter mi ngo buy local build local. The thing is that ikare mwaka pa ngej no company no meyo mugara no peka gera gulu so work mentality and futie with dan mo ena wati wachini ento lok me kwanyo gu bien wa Kampala ka wilo gwena me dokere wa gulu e dok par pia gwena wa magulu me di kang di kalma gange be loy magiti perna ki kan duya bicheli ena wati wachi that mentality mo ni Jimmy Wang miro ke Kampala ni ena tika nekwa one ka wa miro don Jimmy Wang miro ki botwa ema wa mi logic ma yot gulu ti city chochok eni gulu ki beru ka gwera makara piare open era chela hotels ki dar matika biro gulu chenjuini ke miro gweno in meti penkunu ne miri chak gwako gweno pm chukati every day dar mo chama gweno and you ni we kingene gweno manotika ki bore and mati original gweno man pekitu ki ARVs mo tine na netini wek wegi biya chara dama giti hotel ngene ka chara bot la ruiba gweno mano kum gweno chule ki come inero so chak biya chara mano dano ngi mero mi achel mi ario gwako lema chalo tak gweno wit winyu chalo take I've seen a very good friend nyimra chio to judano ki kalara pa bot museveni nego kwalo chena PDM okoya tika gwako take lugi take meno eni yomi no mochene now eni jima eto kinero chalo diel gini dano diel kitika mito reo diel at any given cost dano peka gwako diel gimo ti waji dano ni jimi mogo mo ramo gwako ne ikin gaiwa wano ramo gwako ne ma gwako in a way makangar mo no nero be no ti local ma change wini Peter ge wachini eni gwako chamo gena ko man eni gwako chamo gena ko man dano mere ki gwako nyimo yoro kel cheno yoro so ibi chako gwako dieli imire nyonge dua de nong cheno so chako piero diel non ki jemo mano non perwate chako piero gwen non ki jemo non perwate mane iko malame Uganda nyolo fu me ko malame Uganda po per dano ke gweno mo mio chamo ARVs no tiko wolo no ka timo eni iramo ngochene enta mer wachi ikar manok aduki pachat eni bana bidugo maraj pm in pitimo gi maraj kum dano chi tamne roba neno bot notika neni that's wrong wa bedo ki chuny mitij mati tiyu chara nongo lonyo iyo mupore ne mo alwoni integrity